Dobro večer svima. Hvala vam što ste došli i hvala što ste odvojili vrijeme da čujete jednu priču iz sredine 20. vijeka. Moje predavanje će biti na srpsko-hrvatskom, ali nemojte se ljutiti na mene. Ja sam predložio da može da bude na engleskom, ali kolega Bojan je rekao ne. To je građe dokumenata za taj period i studenti moraju da znaju malo taj jezik i da se sa njime služe. Ja se doduše slažem sa njim potpuno, to jeste tako. Sve što se tiče istorije Jugoslavije upućuje na taj jezik, a ja ću se truditi da ne govorim prebrzo, pa ćete možda moći da me razumijete. Svakako, prezentacija će ići na engleskom, tako da imat ćete makar neku predstavu o čemu govorim. Još jednom se zahvaljujem kolegama na prilici da vam se obratim ovdje. Ovo je već 3. ili 4. put da imam priliku da govorim na vašem fakultetu, ali svaki puta do sada su moja izlaganja bila na teme koje su vezane za istoriju okoliša, za planine, za sezonska naselja i onda je ta koncepcija bila drugačija. Puno nekih različitih atraktivnih fotografija koje ja pustim, ljudi to gledaju i šta god da ja pričam, niko ne mora da me sluša. Sad sam uradio nešto drugo. Neću vas opterećivati slikama aviona, tenkova, džipova, topova. Na kraju krajeva dovoljno vam je da odgledate dnevnik sa izvještajem Ukrajini pa da vidite tu priču. Toga nema. Samo jedna jedina fotografija na cijeloj prezentaciji. Nego ovo će biti jedna tradicionalna, dosadna, konzervativna, istoričarska prezentacija. Tako da nadam se da vam neće biti baš puno dosadno. Kako god. Kad govorimo o hladnom ratu i Jugoslaviji, mi govorimo o jednom potpuno izolovanom slučaju. Nečemu što je, da kažemo, izuzetak koji je potvrđivao pravilo koje je važno. A to je da je svijet bio podijeljen većinom u dva dominantna bloka koji su imali glavne učesnike i svoje satelite i klijente. Jugoslavija je pokušavala da u tom svijetu, posebno u Evropi koja je bila tako podijeljena, bude nešto treće. Država koja će voditi svoju politiku i pokušavati da sa tom politikom preživi. Razlozi za to nisu bili u nekim, da kažemo, dubokim razmišljanjima kako je to etično ili bitno, nego je to bio jedini način da tadašnja politička nomenklatura, na čelu sa Josipom Brozom Titom, preživi. Oni su dobro znali da van društveno-ideološkog koncepta, kao što je bio socijalizam, za njih nema mjesta. A da u takvom kontekstu oni moraju da budu samo pioni Sovjetskog saveza. Nakon raskida koji je došao 1948. godine, više u toj priči za njih nije bilo mjesta. Tako da je vođenje nezavisne svjetske politike predstavljala neminovnost jugoslovenskog puta, a ne samo voljni politički izbor. To je jako važno reći. Pošto Jugoslavija takva kakva je, više se nije uklapala u istočni blok. Ali takva kakva je nije mogla da postane dio zapadnog sistema. A jednima i drugima je odgovaralo da upravo kao takvu, da je drže kao pokazni primjer. Zapadu je odgovaralo da je Jugoslavija socijalistička sa Josipom Brozom Titom na čelu bude podržana kao primjer da Zapad može da koegzistira sa nekim i da služi kao stalna čežnja ostalim zemljama u Varšavskom ugovoru da pokušaju da slijede taj primjer. Da bude kao neki role model koji bi izazivao dalju nestabilnost. I naravno, taj primjer se pokazao kao uspješan za Zapad, ali ne baš uspješan za one koji su to pokušali. Znači, Mađarska, Čekoslovačka, Poljska, svi su oni pokušali da krenu jugoslovenskim primjerom, ali ta vrata su se samo jedan put otvorila. Sa druge strane, i istočnom bloku je posle pokušaja
u zadnjim godinama Staljinovog života da Jugoslaviju vrati pod svoje okrilje, odgovaralo da u neku ruku Jugoslavija ostane takva. Prosto zato što je ona predstavljala način na koji je ipak mogao da se projektuje interes prema Evropi, jer je to bilo bolje nego od dalje alienacije koja bi neminovno vodila promjeni sistema u Jugoslaviji i njenom punom uklapanju u zapadni vojni poredak. Tako da su i Zapad i Istok našli neku ravnotežu interesa u jugoslovenskom položaju i Jugoslavija je na toj ravnoteži, da kažemo, trajala do svog kraja. Naravno, kad je te ravnoteže nestalo je Jugoslavija. Ja sam istoričar. Nama istoričarima je u biti i najvažnije da kad o nečemu pričamo, prvo kažemo odakle nam ti podaci. Kad govorimo o jugoslovensko-američkoj vojnoj saradnji, govorimo o temi za koju postoji jako, jako puno izvora. I objavljenih i neobjavljenih. Najveća šteta je što dominantan broj tih izvora ostaje van dometa istraživača. Ne zato što ih nema, već zato što istraživači ne pokazuju dovoljnu namjeru i dovoljnu, da kažem, želju da se bave istraživanjem toga. U Beogradu, pod 1, tu je Arhiv Oružanih snaga Srbije sa 2 važna fonda, Kabinet načelnika Generalštaba i Fond druge uprave Generalštaba. Tu je dokumentacija koja se većinom čuva u 2. odjeljenju, nekad je to za vrijeme bombardovanja 1999. godine sklonjeno u prostorije Vojne gimnazije na Žarkovu, posle je prebačeno u nove prostorije arhiva Vojne gimnazije na Topčideru, posle je prebačeno u novu zgradu arhiva na Žarkovu, ali dosta te građe nije sređeno. I dalje se nalazi po sanducima i dalje je prvi odgovor koji dobijete kad je tražite ne može, nije dostupno. Kao istoričari treba da znate da je to odgovor koji nikada ne prihvatate, nego treba da budete dosadni. Dobro, ne može, ali da vidimo kako može. I uvijek nešto može. Sve Indiana Jones metode koje možete da primijenite, sve su dozvoljene i sve su legalne. Osim toga, imamo drugi arhiv koji je, da kažemo, nezaobilazan. To je Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Pošto je to, da kažemo, arhivska jedinica koja je dijelom operativna. I tu postoji jako veliki prostor da vam se neka građa ne dozvoli. Međutim, u fondu Politička arhiva i Politička arhiva povjerljivo i strogo povjerljivo nalazi se građa koju oni nemaju formalno zašto bi vam odbili. Što će reći, samo treba budete strpljivi i da stalno tražite. Koliko će vremena trebati, ne znam. Ne postoje 2 ista slučaja, ali je važno biti uporan i dosadan. Pristojan, uporan i dosadan. To su 3 kategorije koje su bitne. I na kraju ćete dobiti nešto jer je to građa koja je izuzetno zanimljiva. Jako dobro nadopunjuje vojnu građu zato što je drugi ugao gledanja. Na kraju imamo ono najvažnije, Arhiv Jugoslavije u kome se nalaze građe iz bivšeg Titovog arhiva, znači kabinet predsjednika Republike i kabinet maršala Jugoslavije i kabinet predsjednika Republike. To je građa koja je sva dostupna, koja je jako lijepo sređena, gdje je jako lako raditi, imate osoblje koje je i raspoloženo i spremno da vam izađe u susret. Što će reći, nemate nikakav izgovor da tu građu ne pogledate. Jako važno, da ne kažem nezaobilazno. Sad dolazimo do drugog dijela. To su arhivi u Vašingtonu. U Jugoslaviji je postojala loša navika da se o jednom pitanju govori na osnovu građe jedne strane.
istražujemo našu građu, a govorimo o bilateralnom procesu. Kao da druga strana ne postoji i kao da ljudi sa druge strane nemaju o tome neko svoje mišljenje koje je ostalo zabilježeno u nekim dokumentima. Po pitanju saradnje Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država, mi imamo sa druge strane Atlantskog okeana jednu poveliku državu sa jednim povelikim gradom i još, da kažemo, većim arhivom u njemu, u kojem je pravo uživanje raditi, a u kojem se za ovu temu nalazi jako, jako puno dostupne i deklasifikovane građe. Te građe bi bilo još više kada bi bilo više istraživača koji hoće tu temu da istražuju. Proces deklasifikacije u Sjedinjenim Američkim Državama je mnogo jednostavniji nego što mi to zamišljamo. Oni imaju mnogo dokumenata, a jako malo ljudi koji su im na raspolaganju da se bave arhivskim sređivanjem tih dokumenata. I oni komisije za deklasifikaciju, koje bi trebalo da posle 30 godina otvaraju građu, organizuju samo ako neko tu građu traži. Ako niko ne traži neka dokumenta, oni će ih ostaviti kao klasifikovana i ona neće biti dostupna. Ne zato što su to neke strašne tajne, ne zato što je tamo nešto od neviđene važnosti za univerzum i sve ostalo, već prosto zato što nema ko da bukvalno prođe kroz te papire i da ih sredi. Što će reći? Istraživanje u ovom arhivu i traženje dokumenata vezano za ovaj period i ovu temu nije korisno samo zbog toga što dođete sa sjajnim dokumentima za vaše radove, već upravo što na taj način omogućavate da se otvore i nove kutije, novi fondovi i nove priče za neke druge istoričare. Svi arhivisti, gdje god da su na svijetu, oni vole da sebe smatraju čuvarima tajne. Oni sebe smatraju da oni moraju da sakriju to, da nekako spriječe istraživača. Na istoku se to rešava tako što vi nešto tražite, oni kažu ne može. Ne može, ne da, nema. To je taj stav. I onda vi taj stav pokušavate da omekšate. Na zapadu isto to misle. Ali potpuno isto to misle, samo imaju drugačiju metodologiju skrivanja. Recimo, Amerikanci to rade, hiding in open. Otvore milione dokumenata. Pa vi sad tražite. Trebaju vam 3 ljudska života da prođete kroz to. Tone i tone i tone nekih nevažnih dokumenata, među kojima su sakriveni dragulji. Kako doći do toga? Svako mora da razvije svoju metodologiju. Tako da jedni i drugi glavno vole da skrivaju. Samo im se razlikuju pristupi i procedure. U Nacionalnom arhivu, znači toj čuvenoj nari u College Parku u Marylandu, se čuva jako puno dokumenata vezanih za ovaj period. Jako su dobri uslovi za rad i jako je liberalna, da kažemo, atmosfera u smislu procedura i toga što je nekom potrebno i tamo pošao da radi. Ako vas interesuje istorija druge polovine 20. vijeka, koju god temu da uzmete, pokušajte da je nekako vežete za američki segment, jer ćete tamo naći puno nove građe. A u istorijskoj nauci nema novog saznanja bez nove građe i novih dokumenata. Ako orete brazde koje je već neko prošao, ništa specijalno nećete uraditi. Kakvi god bili vaši prethodnici, baš nikad nisu u pitanju potpuni idioti, pa da ćete vi nešto novo naći posle njih. Prosto tražite nešto novo. A najlakše je naći nešto novo tamo gdje ima najviše nove i nečitane građe, a u našem slučaju to je arhiv u College Parku u Washington, D.C. Osim te arhivske institucije, u Washingtonu se nalazi još jedna nezaobilazna, to je čuvena Kongresna biblioteka i sa svojim rukopisnim odjeljenjem. Za ovu našu temu tu su jako važna 3 fonda.
fondovi Claire Boothe Luce, američke ambasadorke u Rimu tokom 50. godina. Zatim dokumentacija Averela Harrimana, nezaobilazno učinioca jedno 4 administracije predsjedničke, bez obzira iz koje su priče dolazile. I na kraju, možda i najvažnije, dokumenti Paula Nicija, jedne od najprominentnijih ličnosti hladnog rata, čovjeka koji je transformisao OSS u današnju Centralnu informativnu agenciju, bio dugo vremena na njenom čelu, jednog od, da kažem, ljudi koji su oblikovali ne samo američku spoljnu politiku, nego uopšte čitav kontekst međunarodnih odnosa u vremenu kome radi. Ta građa je većinom dostupna i jako je lijepo sređena i ovdje za ovu našu priču o, kažemo, američkoj vojnoj pomoći Jugoslaviji, opet vam kažem, pazite ovo, strašno važno. A zašto? Zato što se tamo nalazi jedan dokument koji je pravi primjer američkog osmišljavanja politike. Vi imate ovdje gore u, da kažemo, kako se zove, National Security Council, State Department Foreign Services, State Department Records. To su sve organizacije gdje se politika realizuje, na konsilu se još i planira. Ali to nije početak. Pravo planiranje Amerikanci organizuju na način što se angažuju stručnjaci za neko pitanje, oni o tom pitanju naprave elaborat i na osnovu tog elaborata donosioci odluka raspravljaju i formiraju neko konačno mišljenje koje onda postaje politički koncept. Tako je Paul Nisi 1954. godine organizovao ekipu profesora sa Columbia univerziteta koji su napisali studiju o američkoj vojnoj pomoći zemljama širom svijeta. Taj dokument je jedan od najboljih dokumenta koje sam u životu vidio. Prosto nedostaju mu samo korice i da ide u knjižaru. Jedino što nemam autorska prava za to. Ali to je nešto sjajno jer upravo pokazuje kako funkcioniše čitav taj sistem, čemu je namijenjen, koji su problemi i šta Sjedinjene Američke Države od toga očekuju da dobiju. Takva dokumenta su upravo ono što istoričar treba da nađe, jer one govore ne samo kad i kako, nego i zašto je nešto na neki način odrađeno. Na kraju tu je i National Security Archive. Nemojte da mislite da je u pitanju National Security Agency. Ne, nije. To je jedna nevladina organizacija koju su pokrenuli profesori sa George Washington univerziteta i koji se bavi prikupljanjem raznorazne dokumentacije vezane za hladni rat, posebno za pitanja nacionalne bezbjednosti. I tu se nalazi serija procjena Centralne informativne agencije i u ovom našem slučaju ima isto jedna dobra serija koju su pripremili profesor Herbert Hershberg i kako se zvala Svetlana Savranskaja, koje se tiču upravo dokumenata vezanih za Jugoslaviju. Nema ih puno, nema ni približno kao ovamo u Nari, ali također su važna i zanimljiva zato što se upravo tiču tih bezbjednosnih procjena, onoga što, da kažemo, teže naći u regularnim arhivima. Naravno, bilo bi super da sam ja obješao sve što je trebalo da se obiđe i da sam istraživao svugdje gdje je trebalo da se istražuje, ali bi bilo nepošteno da ne pomenem ono gdje nisam bio, a što je jako, jako važno za ovo. Pod 1, National Archives u Londonu. Recimo, Fond 371, strana, da kažemo, strana služba, gdje upravo imate o svim mogućim zemljama ponešto. Također i postoje rekord grupe koje su vezane samo za Jugoslaviju. Od raspada Jugoslavije tu su i sve zemlje naslednice bivše SFRJ, tako da je to građa koja je super zanimljiva
dijelom i zato što je Velika Britanija učestvovala u procesu vojne pomoći Jugoslaviji, ali više zbog toga što Britanci sa strane posmatraju taj proces i o njemu konstantno izvještavaju i daju neko svoje mišljenje. Tako da je često lakše izvući određene zaključke na osnovu britanskog sublimiranog pogleda sa strane nego na osnovu serije operativnih američkih dokumenata. Tako da, što se kaže, to je obavezno pogledati. I za ovu temu dvije priče koje su meni isto ostale van domašaja, gdje svake godine planiram, ali nikad ne realizujem. To su dvije predsjedničke biblioteke, pošto ja govorim o periodu 50. godina, to je vrijeme administracije predsjednika Harrya Trumana i Dwighta Eisenhowera. Svi američki predsjednici u okviru svog legata imaju predsjedničke biblioteke u svojim gradovima gdje su počeli svoje senatorske karijere. Trumanova biblioteka je u Independenceu u Missouriju, Eisenhowerova je u Abilene u Kansasu i tu je opet pohranjen jako veliki broj građe koju su oni kao predsjednici morali da prođu kroz nju vezano za teme koje su radili, a tiču se u ovom slučaju i Jugoslavije. Tu je recimo za konkretno Eisenhowerovu biblioteku jako važno jer je on imao vrlo, da kažemo, veliku prepisku sa Titom. Josip Broz Tito je, da kažemo, za razliku od komunikacije sa predsjednikom Trumanom, uspio da formira jednu, da kažemo, formalnu, ali dosta frekventnu vezu sa predsjednikom Eisenhowerom. Znači, kao potpuni neistomišljenici, ali gdje su i jedan i drugi uvažavali značaj i legitimitet ovog drugog. Ovdje ste naveo neke od, da kažem, objavljenih dokumenata, ima ih još jako puno. Ovo je prosto nešto što ne bi smjelo da se preskoči, gdje posebno treba obratiti pažnju na čuvenu FRUS seriju Foreign Relations of the United States. Znači, Sjedinjene Američke Države imaju tu praksu objavljivanja diplomatske građe, naravno, 1000 filtera, 1000 cenzora, 1000 razloga da se nešto ne objavi, ali ono što je najvažnije nađe se tamo. I iznenadit ćete se koliko je građe koja u nekoj drugoj priči nikad ne bi vidjela svjetlo dana, tamo objavljena još, da kažemo, vrlo kratko nakon svog stvara. Tako da FRUS je, mislim da je kompletan dostupan trenutno online, tako da nemate nikakav izgovor da tu građu ne konsultujete. Sad sam vam možda napravio problem, ali tako vam je. Konačno dođe smo malo i do, da kažemo, vojne pomoći. U čitavim ovim pričama važno je da znamo da Sjedinjene Američke Države kontekst vojne pomoći ne smatraju kao ad hoc, da kažemo, proces. Znači, nije to nekome su potrebni tenkovi, topovi, avioni, municija, nije bitno, on to traži pa to i dobi. Osim, da kažemo, političke odluke, da se nekome nešto da, postoji jedan kompletan administrativni kontekst u okviru kojeg je moguće ili nemoguće realizovati tu odluku. Znači, iz koje priče će biti povučena ta sredstva. U američkom budžetu postoji te contingency reserves, znači rezerve za slučaj određenog problema, odakle je moguće povući nešto hitno za neku jednokratnu pomoć, ali da bi nešto ušlo u sistem, to mora prethodno da prođe niz instanci za odobravanje i nikada na kraju ne bude ni u broju, ni u količini, ni u vrijednosti koliko recipijentu to treba. Sa druge strane, moramo da znamo da cilj pružanja vojne pomoći nekome nije dobrobit tog nekog. Prosto, vi ste kolateralna šteta pomoći koju dobijate. Najvažniji, da ne kažemo i jedini cilj pružanja vojne pomoći od strane Sjedinjenih Američkih Država je upravo pojačavanje
prvo, bezbjednosti Sjedinjenih država, poboljšanje njihovog, konsolidacija njihovog spoljnopolitičkog položaja i kad govorimo o vojnoj pomoći, 3, ali jako važno, materijalno obnavljanje oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Šta to znači? Ako neko traži 100 tenkova i 100 aviona, njemu se kao tako ne daje 100 tenkova i 100 aviona, nego mu se odobrava vojna pomoć u određenoj novčanoj vrijednosti za koje, da kažemo, američka vlada može da kupi 100 tenkova i 100 aviona. I sada dolazimo do jedne fantastične stvari. Recimo, 1950. godine. Određeni komad naoružanja uđe u upotrebu i on tada košta $1000. Neki, da kažemo, komad vojne opreme. 5 godina kasnije, on se 5 godina koristi i posle 5 godina on treba da se povuče i zamijeni drugi. Taj drugi artikl također košta neki novac. I sad, najlogičnije bi bilo da prosto imamo situaciju šta? Povučemo ovaj, kupimo sledeći. Ali to košta. I to jako puno košta jer je puno toga što treba. Zato Sjedinjene države imaju princip da ako se odobri vojna pomoć nekome od lupa $1.000.000 i vi za taj novac možete da kupite 100 aviona i 100 tenkova, vi ne kupujete nove proizvode, nego kupujete ove koji su već korišćeni, da li su puno ili malo, nije važno, ali koji su već u arsenalu. I njihova cijena nije njihova cijena nakon 5 godina. Kao što bismo rekli, nije cijena polovnog automobila. Novi Golf košta, lupam, 25.000 evra, a posle 10 godina on košta koliko? 10 ili 15? Ne. Ovdje taj polovni artikl košta isto onoliko koliko je koštao kad je bio nov. Da li je to realno? Ne, nije. Ali to tako kod njih funkcioniše. Jer šta se na taj način dobija? Na taj način država se obavezuje da će pokloniti Jugoslaviji novac da kupi 100 aviona. Oni im poklone novac za koji oni plate fabrici da napravi novih 100 aviona, a onih prethodnih daju Jugoslaviji. Sad se Jugoslavija buni, ali ne, za taj novac ja mogu da kupim 1000 takvih aviona. Jer oni su polovni, oni su 10 godina korišteni, to je, njihova cijena više nije. Ne može. Ne damo vam mi novac. Mi vam kažemo da ćemo vam dati novac, pomoć u nekoj vrijednosti. Ali ta je vrijednost ono što mi izražavamo, a ne onoliko koliko to stvarno vrijedi. I na taj način su programi vojne pomoći fantastičan sistem da se obnovi arsenal Sjedinjenih Američkih Država. Što su programi veći, što više materijala u tome učestvuje, to je moguće, da kažemo, obnoviti veće količine. Oni to teoretski mogu i bez vojne pomoći. Ali je jako teško opravdati zamjenu potpuno ispravnog tenka, samo zato jer postoji novi. Ovako vi taj date nekome, njegovo mjesto je upražnjeno, kupujete novu generaciju. To je sistem koji se u drugoj polovini 20. vijeka fantastično pokazao. Ne postoji vojni organizam na planeti koji je mogao tom brzinom da mijenja generacije naoružanja, kao što su u pitanju Sjedinjene Američke Države, a da pri svemu tome zadrži, kažemo, i nivo modernizacije i spoljnopolitički uticaj. Jer svaki put kad vi nekome date neku vojnu pomoć, vi ste tog nekog vezali za sebe. Programi vojne pomoći su najstriktniji oblici
vezivanja klijenta, odnosno države recipijenta. Ne daju se na početku procesa, nego tek kao kruna spoljnopolitičkog povezivanja i samo u slučaju Jugoslavije nisu doveli do konačnog integrisanja recipijenta u svoj matični vojni, politički i bezbjednosni sistem. Samo u tom slučaju. Konkretno ovdje kad govorimo, to su stvari koje su većinom poznate. Jugoslavija je nakon Drugog svjetskog rata pokušala da vodi samostalniju politiku nego što je, da kažemo, to dozvoljeno. Znate onu čuvenu Orvelovu maksimu, sve su životinje jednake, ali su neke jednakije od drugih. Na tome počiva sva, da kažemo, svjetska politika. Upravo Jugoslavija je mislila da je jednaka kao neke druge zemlje. Ispostavilo se da nije tako. Pokušaj formiranja Balkanske federacije sa Bugarskom, u kojoj bi gravitirala i Grčka i Albanija, znači stvaranje jedne velike države na Balkanu. Iako bi to bila jedna socijalistička zemlja, ni malo suprotstavljena interesima Sovjetskog saveza ili političkog rukovodstva u Moskvi, jednostavno to nije blagonaklono prihvaćeno u Kremlju. Uslijedila je čuvena rezolucija Informbiroa 1948. godine u junu, 28. juna, i Jugoslavija se našla ni na zapadu, ni na istoku. Taj svoj spoljnopolitički položaj je pokušala da popravi, sad ja pretrčavam u najširim crtama, povezivanje sa zapadom. Tu je prvo došlo do nekog diplomatskog povezivanja, zatim primanja ekonomske pomoći, naročito zato što su te 50. i 51. godina jako sušne godine, gdje je Jugoslaviji prijetila gladi koja je preduprijeđena upravo isporukama američke pšenice, a na osnovu toga je, znači, podignuta stepenica gdje je počeo i, da kažemo, proces otvaranja pregovora o primanju i vojne pomoći. To je u zvaničnoj dokumentaciji na osnovu lične inicijative Vladimira Velebita, koji je bio dio jedne jugoslovenske ekonomske inicijative sa Vojnom Guzinom i pregovorima u, da kažemo, jesen 50. godine u Vašingtonu. Ali neka druga dokumenta ukazuju da su Amerikanci već počeli da pripremaju i fondove i alokacije sredstava i proceduralne okvire za sve to, tako da teško će biti da je to bila samo jedna lična inicijativa. Međutim, dok ne nađemo dokumente koji potvrđuju, ne možemo ništa. To samo dogovaranje vojne pomoći, osim te prve inicijative koje je pokrenuo Vladimir Velebit, nastavilo se u toku proljeća 1951. godine dolaskom generala Koče Popovića, načelnika generalštaba Jugoslovenske armije, koji je proveo skoro 2 mjeseca što u Vašingtonu, što u Francuskoj, pokušavajući da ugovori priču o vojnoj pomoći. I to je jako zanimljivo. Ostale ću pokušati da skratim, ali ovo je jako važno da se kaže. Taj boravak je zanimljiv ne zbog toga što je tu počeo proces, nego zato što su tu Jugosloveni upoznali kako izgleda priča o dobijanju vojne pomoći. Oni su mislili da treba samo da objasne zbog čega je za Amerikance dobro da im daju, da kažu šta hoće da dobiju i da čekaju da to Amerikanci isporuče. A sa druge strane, SAD je već pripremio čitav jedan skup procedura kada, koliko, pod kojim uslovima i na koji način se mogu vršiti isporuke određenog materijala Jugoslavije. Za Koču Popovića je to bilo strašno, jer je on shvatio da iako je on prvi čovjek jugoslovenske vojske, to što je on došao sa punim mandatom do nečemu pregovara ne znači ništa. Da znači samo da važi, to znači da hoćete da pričamo o tome. Ali procedura postoji. Prvo, tehničke konferencije, na osnovu koje će se utvrdi šta konkretno treba i šta su Amerikanci voljni mogu da pošalju. Zatim, posjeta američkog visokog zvaničnika Jugoslavije koji će to da ovjeri, potpisivanje bilateralnog sporazuma i na kraju instalacija kontrolnog tijela koje će da nadgleda način planiranja dalje pomoći, odnosno trošenja i realizacije prethodnih. Evo, to su neki od tih koraka, tu su navedeni.
ali važno je da su svi ispunjeni i konačno je 14. novembra 1951. godine potpisan u Beogradu sporazum o američkoj vojnoj pomoći Jugoslaviji. Taj proces je trebalo da rezultira postepenim jugoslovenskim integrisanjem u Zapadni savez. O tome nema dvojbe. Ni jedna ni druga strana nisu žurile. Jugoslavija jer je pokušavala da se od toga spasi kako god, a Sjedinjene Američke Države zato što nisu htjeli da im to napravi problem na drugim krajevima svog angažovanja. Konkretno, postojala jedna Španija koja je itekako htjela da uđe u NATO, koja je bila antikomunistička, da ne može antikomunističkija da bude. Ali upravo zbog svog istorijskog nasleđa, Velika Britanija, Francuska i SAD su željele da je drže što je moguće dalje od NATO-a, dok god ne budu potpuno sigurni da im treba. Tako da bi jedno uključivanje Jugoslavije početkom 50-ih postavilo pitanje kako može Jugoslavija, ne može Španija. Oni nisu htjeli se bave tim. I svi američki pregovarači koji su to doba imali neku komunikaciju s Jugoslavijom po pitanju vojne pomoći, za njih je stajala oznaka They must not wear the NATO's hat. Ne smiju biti predstavnici NATO. Moraju biti predstavnici američke vojske, ali ne struktura NATO. Dok admiral Carney nije došao u posjetu Jugoslaviji, dotle je, sredinom 50. godina, dotle su se što kroz Beograd, što od jugoslovenskih predstavnika izređali svi mogući, ali samo u komunikaciji sa predstavnicima američke, britanske i francuske vojske, pojedinačno, odnosno kao tripartitnih sila, a ne kao NATO. Međutim, bilo je jasno da to ne može tako vječno da traje. Jednostavno, to je bilo kao kad zmija davi žabu, polako, 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 ali kraj je neminovan. To je kulminiralo u novembru 1952. godine, tokom prve tripartitne jugoslovenske konferencije, to je prva velika strateška konferencija o koordinaciji odbrambenih planova, gdje je za za šefa američke delegacije postavljen čuveni general Thomas Troy Hendy, siva eminencija američkog planiranja. Prosto govorimo o čovjeku o čijoj važnosti ne govore njegove funkcije. On je, da kažemo, mirodžija u svim čorbama koje su obilježile sredinu 20. vijeka. Kad god uđete u neku... On je čovjek koji je potpisao bacanje atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. U to doba George Marshall, američki šef vojske, je bio u podzemlju. Nije on taj koji je to potpisao. To je potpisao Thomas Hendy. Čuveni Roosevelt incident sa navodnim obaranjem NLO-a je upravo vezan za njega, jer kad je izbio incident, on je odmah imenovan za komandanta 5. armijske oblasti, da on bude taj koji će da ishendluje cijelu priču. Kad je bilo pregovaranje sa Jugoslavijom, njega šalju kao komandanta američkih snaga u Evropi, zamjenika komandanta američkih snaga u Evropi, da on bude taj koji će da ishendluje to pitanje. To govori o značaju koji SAD pridaju Jugoslaviji, da nije bilo ko se bavi tim. U to doba oni su upravo zakupčani, ne daju podatke, traže, ne daju, ucijenjuju Jugoslaviju jer znaju da Jugoslavija nema gdje. Postoji jedan profesor Ljubodar Dimić je o tome pričao, da je Josip Đerđe, jugoslovenski ambasador u Indiji, mjesec dana prije toga došao u Beograd i govorio o posjeti Titu, objašnjavao o mogućnostima saradnje sa Indijom i kako je to važna i dobra priča, i to Tito sluša i ne kaže ništa. I onda krajem decembra, u neko sitno dobu, negdje iza ponoći, parkiraju se 2 automobila ispred Đerđine rezidencije, izlaze oni frajeri u crnim mantilima i šeširima, druže Đerđe, zove vas maršal, ovaj je mislio gotovo je, znači ljetovanje na Golom otoku, u najboljem slučaju. Dovode ga do Tita, Tito, jeli Đerđe, šta si ti rekao, šta je s onom Indijom? Jer njemu ta priča u zadnjem momentu kao, pa možda tu postoji neki izlaz. A ta izlaz se otvorio na najčudniji mogući način. Već je pokrenuta priča o povezivanju sa Turskom i Grčkom i stvaranju budućeg Balkanskog pakta. Staljin umire u martu 1952. godine.
novo rukovodstvo ne misli da zateže odnose s Jugoslavijom. Amerikanci shvataju da Jugoslavija više nije u tako lošem položaju i već u avgustu na sljedećoj konferenciji daju puno više podataka. Puno su otvoreni, puno više materijala obećavaju. I to je ono zlatno doba jugoslovensko-američke vojne saradnje, kad se ugovara najveći broj najkvalitetnijeg materijala koji je modernizovao, da kažemo, jugoslovenski vojni arsenal. Međutim, onda stvari kreću se, dešavaju kao bukvalno na traci. Vidite, tu imamo stvaranje Balkanskog pakta sa Grčkom i Turskom. Staljinova smrt, borbe za preuzimanje vlasti. Konsolidacija Hruščovljeve vlasti koji odmah među prvim spoljnopolitičkim prioritetima stavlja stvaranje Balkanskog pakta, znači konsolidacija položaja, stvaranje Varšavskog ugovora kao konsolidacija sovjetskog položaja u Evropi i sređivanje odnosa sa Jugoslavijom kao kontrolu već načinjene štete. Zatim imamo Staljinovu kulminaciju tršćanske krize, koja Jugoslaviju dovodi u nemoguću poziciju, da upravo to dobijeno vojno oružje, koje treba da čuva ljubljanska vrata od prodora sovjetskih snaga na istok kroz sjevernu Italiju, pokreće to oružje, znači, prema Trstu. Koliko god se oni trudili da baš ne budu ti tenkovi, da se prebaci sovjetsko neko oružje, nije moglo baš sve to da se skloni. I na kraju imamo taj čuveni pomirenje sa SSSR, koje je potpuno utvrdilo Jugoslaviju na pozicijama koje je ona željela da bude. Ni na zapadu, ni na istoku. Gdje je već bilo jasno da neće biti daljeg približavanja NATO-u, ali ni povratka u istočni lager kao punopravna članica. I to je bilo nešto što je svima odgovaralo. Gdje je Amerikancima odgovaralo da Jugoslavija ostane neprijatelj njihovog neprijatelja, a da maltene SSSR-u bude dovoljno da Jugoslavija ne bude više neprijatelj, nego samo neko ko je tamo, koga ćemo kad tada da sredimo. U toj priči imamo djelovanje te misije, tog tijela koje je poslato da kontroliše vojnu pomoć, American Military Assistance Staff, koja je čitavo vrijeme bila kamen spoticanja, a koja to nije trebala da bude. Jer prema američkim pravilima vi morate da imate neko tijelo koje planira organizaciju vojne pomoći, koje administrira njome, koji utiče na dogovor sa sledeće isporuke, ali koje jako precizno kontroliše kako se ta isporučena vojna pomoć koristi. Kad se kaže koristi, to ljudi različito shvataju. Za Amerikance je korištenje značilo trošenje. Za Jugoslovene je značilo čuvanje. Zašto? Ekonomske mogućnosti, odnosno nemogućnosti, da Jugoslavija drugi put dođe do tog materijala, je činilo da su oni dobro vodili računa da ga ne koriste osim baš kad moraju. Sa druge strane, Amerikanci su insistirali da se troši što je moguće brže i što je moguće više. Jer što se prije potroši, to je recipijent u situaciji da mora da traži novu isporuku. Kad mora da traži novu isporuku, mora i da ponudi nešto za uzvrat. I to je onaj moment preko kojeg donor pomoći drži u šaci recipijenta. I stalna priča gdje će biti poslata ta oprema, da li će biti njome naoružane operativne jedinice ili rezervne jedinice, da li će biti sve složeno na, kako se zove, ljubljansko-zagrebačkom pravcu ili će biti razasuto po cijeloj Jugoslaviji, da li će biti dozvoljene kontrole, posjete, gledanja te opreme, to su pitanja koja su se sve vrijeme stalno nalazila između tog američkog tijela za kontrolu i jugoslovenskih zvaničnika. To je birokratska budalaština. Ali je fantastična birokratska budalaština razlog da kad hoćete da zategnete odnose, u tome nađete izgovor. Odlično. Vi ne poštujete naše tijelo. Naš general šalje na loše izveštaje. Na osnovu toga mi možemo da zaustavimo bilo šta. Kad je izbila tršćanska kriza, ne može samo na osnovu toga što Jugoslavija je zauzela neki politički stav tek to da
bude okidač. Ali može negativan izvještaj administrator. Prosto, visoko birokratizovani sistemi imaju svoju logiku funkcionisanja. Ako njih ne razumijemo, onda ne možemo da razumijemo ni funkcionisanje tih programa kojima oni administriraju. Tako da je ova priča prosto bila paradigmatična, jer kada je 1953. godine počeo, odnosno u jesen kasno počeo konačni raspad tršćanske krize, nije pokretanje jugoslovenskih tenkova dovelo do gašenja spoljne pomoći. Ne, donio je negativan izvještaj generala Petera Heinza, koji je rekao da Jugoslavija nije ispunila svoje obaveze na osnovu kojih se ta pomoć isporučuje. S tim što opet kroz te pozicije vidite kako je išla cijela pomoć, dok je general Harmoni učestvovao u stvaranju, planiranju, isporuci, da kažemo, prvog materijala. Peter Heinz je bio u poziciji da administrira najvećim isporukama, ali i da njima politički uslovljava, dok su John Waters i Mercer Walter bili, što se kaže, stečajni upravnici. Oni su samo kontrolisali kako će proces koji je završen na neki način da se formalno okonča. Što se tiče samih dostignuća tog programa, ona izgledaju jako, jako zanimljivo. Pogledajte ovo gore. Planirani iznos sredstava, odnosno kako to izgleda kad se preračuna u novac po današnjoj vrijednosti. Vidite? 9 milijardi 620 miliona 310. Ogromna cifra. Nije sve isporučeno, naravno. Ali ta cifra koja je isporučena je i dalje ogromna. Mi govorimo o Jugoslaviji. Stavite te cifre u poređenje sa ciframa koje se danas dešavaju u jednom ratu malo sjeveroistočno od nas, pa dobijate predstavu kolike su te veličine. Kroz program je jako puno jugoslovenske vojske reorganizovano, opremljeno novim sredstvima, novim materijalom. Nešto od toga nikada prethodno nije bilo u jugoslovenskoj vojsci. Konkretno, tako su došli prvi mlazni avioni, tako je došao avion kojim je prvi put probijen zvučni zid, tako je došla neka ne toliko fancy oprema, ali koja je, da kažemo, trajala dovoljno dugo da bude žestoko korištena u ratovima 90-ih. Tako da trag koji je zapadna vojna pomoć ostavila na jugoslovenski arsenal je bio ogroman. Ali je sve vrijeme važno da se zna da je taj trag nije bio trag samo pomoći jednoj zemlji, nego je on bio posljedica čitavog procesa gdje se time htjelo nešto više. Gdje je taj program trebalo da konačno omogući suštinsko uključivanje Jugoslavije u zapadnu vojnu konstrukciju. Time što se Jugoslavija izvukla od toga. Da, tako je, Jugoslavija je dobila što je htjela. A plodove toga smo vidjeli početkom 90-ih. Što će reći, pazite šta želite, možda vam se i ostvari. Što je najluđe, kad se ovako posmatraju stvari, nisu SAD bile te koje su nezadovoljne načinom funkcionisanja izbacile Jugoslaviju iz programa. Jugoslavija je bila ta koja je to tražila. Upravo je Tito, kako se zove, u 12. jula 1957. godine na Brionima na sastanku sa Jamesom Riddlebergerom, američkim ambasadorom, pomenuo da bi Jugoslavija trebala da izađe. A Riddleberger jedva dočekao. Samo je dogovoreno da se da neki formalni, sporazumni kontekst, da ne bude da je tu sad neko na nekoga ljut i da niko od toga ne izvlači diplomatsku štetu. Već za pola godine je završena sva priča o gašenju programa i u decembru te godine je, 9. decembra, formalno potpisana zajednička izjava, odnosno 12. decembra kada je potpisan komunike o prestanku pomoći. Koliko je ta priča već postala problem i jednima i drugima,
bilo je jasno na osnovu toga što su koncepcije spoljne politike koje su vodile obje zemlje već više nisu korespondirale sa tim programom, jer ovo je saveznički program. Jugoslavija više nije bila američki saveznik i kao takva za nju nije bilo mjesto u programu spoljne pomoći, vojne pomoći. A sa druge strane, Jugoslavija više nije željela da bude saveznik i za nju je ta pomoć bila opterećenje. Oni su to zaista doživljavali kao teško opterećenje zbog kojeg nekome moraju da se pravdaju, zbog kojeg treba da ih bude sramota i zbog koje treba neke stvari da prećutkuju. U jugoslovenskoj historiografskoj literaturi 60. 70. 80. godina zapadna vojna pomoć se ne baš prećutkuje, ali ne pominje osim ako baš ne mora. Koriste se artikle i dalje, ali se o tome ne priča puno. To je samo recidiv tog osjećanja koliko je jugoslovenskoj trupi bilo teško da prihvati taj materijal. Oni su i dalje očekivali da će na neki poziv da ratuju sa njim, a ne da od njih primaju vojnu pomoć. Ja se obećao da ću da imam samo jednu fotografiju. Na slici je američki tank Sherman M4A3, jedan od najčešćih artikala koje su Amerikanci isporučivali, oruđe koje je korišteno u Drugom svjetskom ratu i Jugoslaviji isporučeno sa stokova, da kažemo, polovne opreme. Jedan drugi model M47 Patton, čiju fotografiju, nažalost, ovdje nemam, je predstavljao već nešto mnogo savremenije i mnogo modernije, ali ova priča o, da kažemo, jugoslovenskim vojnicima sa šarcem, odnosno, da kažemo, puškom mitraljezu M53, puškom M48 i američkim Shermanom, upravo pokazuje na tu šizofrenost jugoslovenske ukupne vojne i političke orijentacije 50. godina, gdje u jednom kontekstu imate sve. Od petokrake na američkim tenkovima, preko starog jugoslovenskog naoružanja i trofejne njemačke opreme. Hvala na pažnji. Ivan, hvala lepa. Verjetno malo nenavadna vsebina oziroma drugačen pristop do neke vsebine, ki vam je morda na prvi pogled lahko tudi zanimiva, lahko pa komu tudi ne, seveda, ker je antimilitarist. Povezimo to, kar je Ivan govoril, recimo s tistim, kar lahko poslušate v kakšnih naših posnetkih Mileta Bjelajca o ustroju jugoslovanske vojske in dobite še neke dodatne povezave, ki mogoče stvari še bolj zanimivo pojasnijo. Seveda, zagotovo kakšno vprašanje mimo grede se lahko utrnilo, čeprav kot rečeno precej malo drugačen pristop, pa mogoče vas pa to zdaj šokira, da ne morate takoj postaviti vprašanja. Kar izvoli. Da začnemo. Ivan, pričamo si o tome kako je bila borba između američkog i jugoslovenskog dijela oko korištenja te pomoći. A kako se onda koristila? Jer su je to podijelili po čitavoj zemlji ili je to bilo koncentrisano negdje kao što su recimo tražili Amerikanci, ako sam dobro shvatio? To što je jugoslovenska strana pokušavala da uradi disperziju svog naoružanja, nije to uvijek moglo. Prema ugovoru je tačno bilo predviđeno gdje će šta da ide. Tako da su Jugosloveni imali jako malo prostora da nešto urade van toga. I svaki put kada bi uradili nešto van toga, ekipa iz Amasa je insistirala na kontroli. Oni su to morali da obrazlože, da formalno dobiju dozvolu, odnosno čak i ako ne bi dobili, onda bi Amasovci od toga pravili pitanje. Za čitavu tu priču je bilo važno, prosto nije mornarica mogla sva da bude u Kopru. Nije sva avijacija mogla da bude tu. Ali se dobro vodilo računa da li nešto ide za Podgoricu, da li ide za Sarajevo,
da li ide za Prištinu, jer to nisu bili pravci gdje se očekivala odbrana od sovjetskog napada. Ako je nešto išlo prema bugarskoj granici, može. Ako ide prema mađarskoj ili rumunskoj granici, može i to. Ali da se povlači u rezervu, da se povlači u one oblasti koje su smatrane da se tek pruža druga ili treća linija odbrane tamo. To nije dozvoljavano. Jer su Jugosloveni u pregovorima insistirali da oni ne misle da se povuku u planine i da vode partizansko ratovanje. Oni su čitavu koncepciju traženja pomoći bazirali na tome da će oni da pruže linijski otpor na granicama i da im zato treba određena količina materijala. Ako biste vi na osnovu toga nešto dobili, a onda postupili drugačije, to bi bilo kršenje sporazuma. U stvarnom životu. Oni su ga krstili uvijek. Apostolska vrata ovdje, recimo. To je najvažnije mjesto. To je Ljubljana Gep, ta ljubljanska... Znači, samo su tenkove onda u Kremlju, 53. Da. Da, mada je zanimljivo, zanimljivo je da je postojala ta direktiva da se na granicu ne izlazi sa američkim naoružanjem. Čak su neke jedinice iz Hrvatske, posebno oklopno mehanizovane, povučene jer su one imale ruske, ove T-34 tenkove, da sa njima dođe jer su smatrali da bi bilo jako nezgodno da vi dođete sa Shermanima prema Amerikancima. I oni su i jedna i druga strana dobro znali da je tršćansko pitanje riješeno. Londonska konferencija, koliko god bila tajna, ona je dala neke rezultate. I oni su znali kako će sve to da završi. Osim te halabuke koja je dignuta u medijima, demonstracije na ulicama, bla, 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 svi donosioci odluka su znali da je to samo predstava za javnost. Tako da je to pitanje relativno brzo ispegla. Ono što je mnogo veći problem bio, je bio to što su Amerikanci shvatili da Jugosloveni ne očekuju nastavak tog programa, nego da hoće da to što su dobili, da im traje što je moguće duže vremena. A za Amerikanci bilo jako važno da se što prije to potroši, jer što ga vi prije potrošite, a ne nabavite nešto drugo sa neke druge strane, vi ostajete bez ičega i onda morate da tražite. Kad morate da tražite, onda su vaši uslovi mnogo, mnogo niži. A kad su Sovjeti tu došli opet? Prvi dogovor, konkretan, po tom pitanju se postiže tek 1961. godine. Kad general Zvonko Ulepić odlazi u Moskvu i potpisuje prvi dogovor o isporuci MiG-ova 21. Znači, tek onda. I taj moment od 57. godine do 62. 3. To je opet taj period stagnacije gdje Jugoslavija, kako se kaže, nema izbor za modernizaciju. Kako to kaže general Franz Poglavin, sve je skupo i teško se nalazi. To govori, oni nemaju odakle. Otkačili su se od Sjedinjenih Američkih Država, a još se nisu zakačili za Sovjetski savez. Ali je razlika što je njihov bezbjednosni položaj relativno siguran. Više ne prijeti opasnost od direktnog napada. Čak i pitanje koliko je to 50, 49, 48, 49 i 50 stvarno postojala opasnost ili je to bila idealna priča kojom su, da kažemo, i jedni i drugi, i SAD i Jugoslavija dobili razlog za saradnju. Na ovim konferencijama koje sam pomenuo, Jugosloveni su predstavili tačan broj jedinica Varšavskog ugovora, što sovjetskih, što zemalja satelita, koje su bile stacionirane na granicama. I predstavili su tačan broj jugoslovenskih snaga koji tome napadu treba da se suprotstave. Ukrajinsko iskustvo je pokazalo da je moguć napad manjim snagama na većeg protivnika. Ali to je bilo, da kažemo, prije 4 godine. Ovo o čemu pričamo je bilo prije 70 godina. To je bila neka druga priča. Prema tim podacima, Amerikanci su shvatili da tog napada nema. Da je jednostavno jugoslovenska priča o ugroženosti je samo priča, ali je dobra i za SAD i dobra za Jugoslaviju. Za Jugoslaviju je dobra, jer daje izgovor da se više približi
SAD-u. Za SAD je dobra jer im daje izgovor da izađu u susret Jugoslaviji i da je vežu za sebe. I kad jedni i drugi podignu svoje odnose na određeni nivo, onda mogu da vide da li stvarno ima problema ili ne. Ali taj stvarni kontekst, mi vidimo da sva ta oprema u stvari nije cilj, nego samo jedno od sredstava diplomatskog, da kažemo, međudjelovanja. A sad što bi vojnici htjeli da imaju više i dobrih tenkova, koga briga? Možete malo tačnije da pojasnite ovo korištenje? Jer Amerikanci kao hoće da se troši to oružje, Da. ne? A i u Sloveniji da ga nekako čuvaju, Jeste, ne troše. da. Šta to znači trošiti? Da treba ići u rat? Ne, nego svaki komad... Ili vežbati samo? Evo, svaki komad ratne tehnike ima svoj vijek trajanja koji je izražen u satima resursa. Avion, tank, kamion, šta god. Što više letite na nekom avionu, čak i ako se ništa na njemu ne pokvari, ako izađete iz tih, da kažem, 100 sati ili 1000 sati, nije važno, vi ne možete bezbjedno da ponovo poletite sa tim avionom dok taj avion ne prođe neki remont. Taj remont košta. I taj remont treba neko drugi da realizuje. Ako vi odletite sav resurs nekog aviona, vi taj avion više nemate za upotrebu. Za njih nije bilo važno da ide u rat, samo da se koristi, da se kvari, da se troši, da se šteti, da se popravlja. Samo da se troši, a ne da se čuva. Da se ta municija ispucava na vježbama, na gađanjima, a ne da stoji u magacinu. Da ti kamioni ne stoje konzervirani, nego da prevoze bilo šta. To je za njih bilo jako važno. Jer ako vi imate materijal koji ste sad dobili i možete da ga upotrijebite sa 10 godina, pa sa 10 godina može svašta da bude. Za mene je važno da ono što sam vam dao, vi potrošite odmah da bi mi ga tražili sledeće godine opet. Sve viš kako po gostu menjaš gumo. Dosta tih, da kažemo, principa prepoznajete u modernoj ekonomiji, ne moram sad da navodim primjer. Še kaj? Neko nešto. Če ne, bom zaključil pa na ta način, da preverite pri svojih starih starših, kje so se dedje naučili voziti avto, ne? Na džemsih. Pa preverite, kaj so to džemsi tudi pri njih, ker bo vam bodo povedali. Ivan, hvala lepa. Hvala.